birumvikana ni ikipe ya APRFC, ikipe y'ingabo z'igihugu kino cyiciro cya mbere hano mu Rwanda kuva mu mwaka wa 2011 yari ifite politiki yo gukinisha abakinnyi bakomoka hano mu Rwanda itarebye ku isoko ryo hanze y'u Rwanda, ariko iyi kipe ikaba bigaragara yuko ku gihe cya 95% yamaze guhindura igitekerezo igasubira rero gusinyisha abakinnyi baturutse hirya no hino mu bihugu bitandukanye. Ku ikubitiro Umugande Tadeo Rwanga yamaze kugira i Kigali ku isaha y'isaa 4:20 ku kibuga mpuzamahanga cya Kigali Kanombe ku butumire bw'ikipe y'ingabo z'igihugu. Tadeo Rwanga ni Umugande ukina ikipe y'igihugu Uganda Cranes, akaba arakiniye amakipe yaho harimo Vipers ndetse na Villa Sports Club. Hanyuma aza mu gihugu cya Tanzania mu ikipe ya Simba Sports Club. Ubu ngubu yakinaga mu gihugu cya Djibouti mu ikipe ya Al-Tasol, ikipe ikomeye hariya mu gihugu cya Djibouti. Ikaba rero inakinisha Alexander Song wanyuze mu ikipe ya Arsenal n'ikipe ya FC Barcelona. Yananyuze ahangaha muri pre-season bakina imikino itandukanye na AS Kigali. Tadeo Rwanga rero ni umukinnyi ukina afasha abugarira cyangwa se mu ndimi z'amahanga tubita ngo ni ba holding midfielder cyangwa se abakase mu mvugo yakinye umupira niko tubita abakinye kera ba gatandatu. N'ubu rwose neza akina mu ba gatandatu. Afasha rero ba myugariro. Uyu nguyu akenshi kugira ngo abantu babyumve APR yamuhaye invitation. Iyo ikipe yaguha invitation ntabwo ikintu cyakubuza kuyisinyira keretse utsinzwe ikizamini cy'ubuzima. Nabo ubundi ibindi byose mwararangije kumvikana barangiza bakoreza na tike y'indege. Icyo gihe rero ubuje kugira ngo basuzume niba koko mu bijyanye n'ubuzima uhagaze neza. Nicyo kibura gusa rero aramuze atayisinyiye byaba ari uko yatsinzwe icyo kizamini, ariko akenshi muri Afurika muri rusange sinzi ni bakiye bajya gutsindwa icyo kizamini cy'ubuzima. Gatandatu ya Pera yakinagaho Mugisha Bonheur Casemiro, bakunda kwita Casemiro. Ubwo niwe nawe agomba rero kurya ari menge kuko cyangwa se ngo nuko magazi amazi ntago ari yayandi. Undi mukinnyi uri buhagere mu masaha y'umugoroba w'ikipe uje kumvikana APR cyangwa se nawe uje gukorerwa ikizamini cy'ubuzima n'umuzamu yitwa Pavel Nzira avuye muri AS Toho muri Congo Brazzaville. Abantu barebye umukino wahuje Congo Brazzaville n'ikipe y'igihugu ya Mali baramubonye ari mu izamu akina ikipe y'igihugu ya Congo Brazzaville, akaba akinira ikipe ya AS Toho mu gihugu cya Congo Brazzaville mu cyiciro cya mbere. Mu by'ukuri nawe ni umuzamu uje guhangana na Ishimwe Pierre hariya mu izamu bw'ikipe y'ingabo z'igihugu. N'undi mukinnyi nawe rero ugomba kugira i Kigali mu minsi 2 cyangwa se amasaha 48 aje nawe gukora ikizamini cy'ubuzima mu ikipe y'ingabo z'igihugu. Mwakire umyugariro kabuhariwe kabutinde yitwa Ngweni Ndasi Kadianga Dennis. Uyu nguyu ni umudefanseri w'ikipe ya Rivers United yo mu gihugu cya Nigeria. Uyu nawe yamaze kohererezwa invitation cyangwa se ubutumire n'ikipe ya APR, arahashyika mu minsi 3 muri iki cyumweru arawe yahasesekaye. Ndakasubiramo izina kugira ngo abakunzi ba APR bakurikiye amakuru babyumve. Yitwa Ngweni Ndasi Kadianga Dennis, agomba guhangana na Buregia Prince na Nije na Clement muri axe central y'ikipe ya APR bahanganiye umwanya. Abo ni abataka batatu nako ni abakinnyi batatu b'ikipe ya APR bagomba gusesekara mu Rwanda bakaza gukora ikizamini cy'ubuzima mu ikipe y'ingabo z'igihugu. Fisto ukunda Rayon Sport rambaje pe kuko ibintu ntago bizoro Nyarugenge bizaba ari ibindi wowe na Jafeti. Ubu ndavuga abakinnyi Jafeti agahita hinda umushyitsi kuko yasheshuje urumeza ari turabaca amazi turabanyuramo twiruka cyane ari hanagura icyunzo cy'itwa. Nuko ndavuga umukinnyi nkabona umutima urasimbagurika wa Jafeti, ariko nuko bimeze. Abandi nka batatu kuko APR izasinyisha abakinnyi 6 ku makuru mfite. Ubwo hasigaye abandi 3 turabatangaza nabo mu minsi iri imbere bazakinana n'abasanzwe mu ikipe cyangwa yagura imbere mu gihugu cyangwa se bagura imbere mu gihugu, ariko abanyamahanga 6 amakuru atari ivumbi ni abakinnyi 6 bagomba kuza muri APR kandi baza gukora impinduka ntago rukuza mu ikipe gusa kuko nk'aba ngabo mvuze bakinira ikipe z'ibihugu ziwabo nta mukinnyi waya muri bo. Ngo rero bigaragaza yuko champion utaha mu by'ukuri abantu bashobora kuzareba ibirori bya ruhago biteye ubwoba. Transfer rero izi zo muri APR z'abakinnyi bavanze baza muri APR kumvikana APR rekanyarukire muzi imbere mu gihugu yitwa Nitegeka Idrissa wakiniraga ikipe ya Gasogi United yamaze kwerekeza muri Sunrise. Amasezerano
amasezerano y'imyaka 2 nyuma yaho sinyirishije rero n'abandi bakinnyi kwa Hassan Muhire Hassan ni uzaba utoza ikipe Sunrise rero amakomeje kugenda asinyisha abakinnyi bagiye batandukanye Hamahoro Vincent akinaga ikipe ya Mukura yamaze kwerekeza nawe mu burasirazuba mu ikipe ya Etoile de l'Est ikaba yarasinyisha umutoza bita Nshimiyimana Maurice bakunda kwita Maso akaba ari nawe ahise asinyisha umukinnyi wo hagati ukina afasha abugarira Hamahoro Vincent yanyuze mu kipe nka Kiyovu ndetse yakinaga ikipe ya Mukura ubu ngubu twerekeza mu burasirazuba Rayon Sport ntabavuga APR ngo yuko myurusyo ukoma n'ingasire isaha n'isaha turi babwira amakuru yacu ari imbere irabaza kwerekana Serumogo Ali Japhet uvuye muri Kiyovu Sport yamaze kuba atarukana n'ikipe ya Kiyovu Sport niwe ugiye guhangana n'ibi bihanyanswa bya peri bizana imipira ayigarura biyizana ayisubizayo kuko akina ku ruhande rw'iburyo kukitekereza ko azayisubizayo nawe no mukiyi w'umuhanga ni umwe muri bana numero 2 beza ubwo dufite mu gihugu Rayon Sport rero shokuze kumwerekana isaha n'isaha nayo ari kumwe na Mitima Isaac bamwongera amasezerano yarasanzwe abakinira ariko yari yararangije nabo mu masezerano bamwongera witoje neza akajya ku isoko neza niwe uzatwara igikombe cya champion azesura undi Ferdinand ntabwo byoroshye apera ko nabwo apera bigiye kwikomerera cyane oya nagire ko abakinnyi gutsinda Sport birayikomerera cyane hari n'abandi bantu barimo kuvuga bati apera yasinyisha yagira ite ikeneye gukora agatendo ikavana umukinnyi muri Rayon ikayibabaza nk'uko isanzwe ibikora abo bantu benshi bararekeje bagatendo se iraza gukura gute muri Rayon umukinnyi turashaka umukinnyi ivana muri Rayon ariko mu by'ukuri hari n'abandi bareba bavuze batwibwira ariko abantu bo majyepfo bambwiye ko Sebwato yasinye na Sebwato bimwe yagiye kugeraho Sebwato Nicolas yamaze rero kongera amasezerano mu ikipe ya Mukura y'imyaka 2 uyu ni umugande nawe wari umaze imyaka 2 bamwongereye imyaka 2 Ibrahim muri make Japhet nawe ashaka kuvuga Japhet nawe afite byinshi cyane rwose nanjye ndafata umwanya h'umuntu agiye kutubwira kandi ndavuga siporo Ibrahim cyane ababwira nuko ikipe ya Al Ittihad yamaze gutanga 30 ku musore bita Jota kino ikipe ya Celtic Glasgow mu gihugu cya